into efanele ivalelwa eSouth Africa indaba yezigwili sizesikula nje esikuliswa izigwili ungazi ukuthi baya ko-Italy bayokwenzani ko-Italy awukazi uze kuthiwa umuntu bevakashe kaNongoma noma bevakashe eMbumbulu abuye sekuya nokugula okuzosigulisa abantu bahlale bevakasha kade ngisensuze nje mina last week ngibuye nani angibuyanga nakugula izigwili nje ayivalwe la eSouth Africa noma iqoshwe zonke ihambe ke ziyohlala kulobo Italy bagulisane bodwa ngoba thina sesiguleni into esingayazi sigulela into esinganayo nemali yazo thina sakusazi siyokwenzani thina ko-Italy akahlale lapho bonke labantu abalo behambe pheshe besibuyela nokufa abahambi ngoba nawo lobhiya lo icorona sekukhona ne-coronavirus ilobhiya abawuphuza wezigwili awukwazi uze kuthiwa khona ijuba virus awukwazi uze kuthiwa kukhona i-castle virus thina kade saphuza utshwala akaze kodwa bufike nento eyigulisayo awukazi sina saqala kudala ijuba thina utshwala size senze umqombothi ngisho ngathiwa usefe ngephedi awukwazi ugulise umuntu kodwa manje bona sebesikela no-corona icorona yani leyo ayivalwe nje zonke into zeyigwili akuvalwe utshwala beyigwili akuvalwe indaba zabantu abasuka la eSouth Africa ungazi ukuthi yini engekho la thina ubhiya siwuphuze thina siliphuze ijuba siphuze isiqatha thina siphuze ngokhambo olulodwa lurawunde sirawunde isikali siphuza sonke aphuze omunye anike omunye aphuze omunye kodwa singagulisani akukho ukugula okuthiwa kuthola omunye ukugula kweyigwili ayihambi igwili eSouth Africa asisazifuni singadlala igwili ayihambi zonke zishila thina soyiqhubekela siyiphilele thina singagulisani yini engekho la eSouth Africa bese behambe yoyifuna phesheya phesheya akavalelwe lapho ahlale phesheya lakhe bashiye thina le-South Africa siyiphilele basibuyisela ukugula bona la basibuyisela nje ukugula sizofela into esingayazi ababhanoyi thina siwazelaphi bese wakweza kuthiwa etekisini khona umuntu osegulisa abanye wakweza kuthiwa esitimeleni khona umuntu osethola ukugula osethola ukufa bazosibuyela nokufa hayi ingazodlalwa ngathi thina la ngazodlalwa ngathi nje hayi sebezosilethela bona ukugula futhi akuyekwe nje indaba yaphesheya iyona lento yaphesheya lesigulisayo khona igwili lezo yaphesheya akuvalwe nje into yokugwili wonke umuntu ayihluphekele sihlupheke kodwa siphile negwili kodwa siyafa manje thina asakwazi manje nokubingelela abantu asakwazi ngisho ukumhaga umuntu ukwazi ukuhleka uthi take 5 sefanele thina sigqoka amasokisi ke thina sithi take 5 ngenyawo ngoba manje siyasaba sofa sifela into esingayazi abanye bethu asinabo noma singabusani unyaka usanda ukuqala sithatha imali songcwatshwa ngani ngayo lesifo lesabantu abanemali abazokwazi ukungcwatshwa ngabani thina ke sifela into esingayazi awu baze basithola ubende inyama singayidlanga kumanje nje thina sobalekela amadoda ethu azobaleka phela amadoda iyafika indoda ifuna ukuzokwenza umncwa phela uyazi ke nawe lenyanga isanda kuphela basakhona bafuna umncwa thina fanele senze njani mncwa